Balaleli siyadibana njalo kuleli viki kusifundo sethu buza iBhayibhili likuphendule. Izifundo zamaviki wonke sikhangela incwadi kaDaniel, incwadi emangalisayo, incwadi emnandi engifisa ukuthi lawe zibalele. Abafundisi balapha ukuthi basincedise ukusinika isilokozane, umdladla ukuthi lincwadi siyithande, siyithakazelele, siyifunde. Ngihamba lo mfundisi uCK Mpofu, lo mfundisi uOP Mpofu, njengamaviki wonke ngizabanika ithubana basibingelele. Mina ngumfundisi uS Ndlovu. Nxa ungaba lo mbuzo kumbe ungaba lento ufuna bana uyilethe siyikhangele sindawonye, inombolo zocingo 0718444196 0718444196. Bafundisi kasingenene ehlelweni ngobingelela abalaleli. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli, siyalamukela kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule, okhulumayo umfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyadibana njalo kule iviki lapho sifunda khona sonke ilizwi likaThixo. Sengathi uNkulunkulu angaba lathi nxa sifunda ndawonye, okhulumayo umfundisi uOP Mpofu. Siyabonga balaleli. Ngicela ukuthi ngiphinde ngitsho lokhu ukuthi bakhona abacela izifundo ezadlulayo. Ungahamba ebulenjini ku ZWUC Media, ZWUC Media kumbe Zuk Media, uzathola zonke izifundo esike sazinika ngaphambilini. Bafundisa singeneni encwadini kaDaniel njengoba sithembisile. Sikhangela uDaniel isahluko sokuqala njalo. Kulezifundo bani esizifunda ngala amajaha amathathu, kakhulu nxa sikhangela ukuthi uNkulunkulu wabaphatha njani ekuthembekeni kwabo. Sike sakhuluma lapha ukuthi kwesikhathi umuntu yenza isinqumo, kube intombazana athena mina sibili ijaha lami lokuqala engizahlangana ngengithathe lalo, kangizuhamba nihlangana labantu bonke abagcwele iganga lonke leli, kodwa babe khona abamhlekayo. uNkulunkulu wenzani ngabantu abanjalo abathembeke ezinqumweni lezimilweni lezimisweni zikaNkulunkulu? Mfundisi CK. Siyabonga mfundisi. Ngizafunda incwadi kaDaniel isahluko sakuqala ivesi ngelika 15. Ithi yona ke ekupheleni kwensuku ezilithumi babonakala bengcono bezimukile kulawo wonke amajaha ayesidla ukudla kwenkosi okumnandi. Ngakho ke inceku yasisusa ukudla kwabo okumnandi kanye lewayini ababeza kulinatha, yabanika imbida kuphela. Ngamanye amazwi esikubunanzelelayo lapha kulabo abathembekileyo, uNkulunkulu uma labo. Kayehlukani labo uma labo, ngoba sibona lapha ukubana ke ngenxa yokuthi bona bazimisela ukuthi bangazingcolisi, ithi babonakala bengcono. Nxa bengcono babebonakala emzimbeni lasebusweni, ubuso babo babukhazimula, babonakala futhi bezimukile. Hayi khona ukuzimuka lokhana ukukhumala inyama, kodwa uyabubona ukuthi lo umuntu ulempilakahle uphilile. Ungakayikhathana mfundisi, abanye basilalele babala iBhayibhili lakho thembida engayelo obhiya ngangenela sincedise lapha. Umunye sengagijimela iChomolia ahlathena vele ansadle, okunye senza tshona ngeChomolia leumbele inqele cabbage. Siyabonga mfundisi. Wenza ukuthi abantu bakuzwe ngendlela okuyiyo yonke. Sitho Daniel babe sidli imbida, sikhuluma ngeChomolia yini cabbage, kanti kuthiwa icabbage isithebo semfene. Abayithi inhloko yakulezi insuku. Inhloko yalezi insuku. Yikho sikutsho yini? Ayisikho esikutsho mfundisi. Ungaya eBhayibhelini lwesikhiwa lithi lona pulse. Nxa likhuluma ngepulse alikhulumi ngembida le oChomolia labo repu labo cabbage kuphela. Ikhuluma ngokudla okugoqela ama grains ngesikhiwa, ama nuts lezithelo esithi ngama fruits, ebisigoqela la yona le impida esiqambayo. Yiko ukudla ababekudla khona lokho. Ukuthi omunye phela uyacaka azabe nguciko esitheni mfumba njengabo Daniel. Ungakhangela khona okumfundisi uqondile sibili kuGenesis 1 verse ngelika 28. Yiko ukudla oDaniel abakucelayo, ukudla olokho okwakulo kuvele kuthela izithelo kulenhlamvu lani. Yiko ukudla okukhulunywayo, lempida yangezelelo
so yikukudla ababekudla khona lokho angazi ophi endaweni futhi yamanzi yewayini bona babenganathi iwayini mfundisi babenatha amanzi ngoba amanzi wasilungeleyo sonke ukwedlula ukudla konke ukunathwa konke singakunatha. Siyabonga ngoba esikufunda mfundisi ukuthi abantu bakubambe ngendlela ukuthiwa ngesikhiwa ine balanced way. Kunjalo mfundisi. Omunye umuntu uyathi sizasikhuluma ngembhidi ahlagijime ayekele konke atshone sesidla imbhidi engashomoliye kumbe nxa yemfusho wachayiwayo tshone womisa imlomo sidla imfusho ehawula kanti wena uthe babe bahle njalo bekhanya bezimungile belempilakahle. Mfundisi ophi ungakangeni lobabili khonapha umuntu uyasuka enkayi ethwele indlubu lamazambane ethwele indumba ethwele imbambayila azothengisa koBulawayo athe sethengile asethengisile azuza imali ayethenga ichukela abuyele lenkayi athi yena sephucukile sesiyakudla ini okumnandi okumnandi khonokho yikho kwenza ukuthi agcine segula lemkhuhlane angazi kanti ukudla abuye lakho yikho kulempilo kakhulu. Ungathi leyo indaba singayigcizelela kakhulu ngoba nxa ungakhangela impilo ukuqathanisa uzathola ukuthi abantu abaphile kudala ngale bakhuliswa ngalokho kudla okukhulunywayo la ibala lesiyebhero elisetshenziswa laphana lithi ukuthi okuhlanyelwayo njengoba kuchasiwe lapho ukuthi okuhlanyelwayo ugoqela izithelo goqela ama-grains lama-nuts amabele ohayezi onyawuthi konke lokhuyana ogoqelayo laphana. So ukudla khona okungananzelela kusadliwa kudala kwakungavamanga imikhuhlane kodwa abantu basebetshintsha ukudla badla lokhu ukudla okuthiwa ngesikhiwa ku-processed kumbe ku-refined okuyabe sokukhitshiwe ezinye izinto okuyabe sokukhitshiwe isikuba so khona lokhu ukudla yikho kubangela abantu ukuthi ingqondo zithundubale nokuthi kube lula ukuthi umzimba uhlasele yini imikhuhlane. Siyagcizelela njalo ke ukuthi laba bantu ngizakubeka futhi ngesikhiwa babe sidla okuthiwa i-balanced vegetarian diet babe ngayedlulisa amalawulo kulabanye abantu abadlulisa amalawulo bagcine besekela lokuthola okunye okumele ngabe banjani bayakuthola kodwa laba babefundile befundisiwe ngakibi ukuthi kumele balungiselele njani ukudla kwabo kube balanced yikho sibathola babonakala behlambulukile emzimbeni njalo belempilakahle. Mfundisi singakasuki kuyo khonapho angithi wena lami siyakwazi ukuthi i-vitamin B12 kunjalo itholakala enyamazaneni ayitholakali loba kungaphi ngaphandle kwenyamazaneni. Bakhona abantu ababekhuluma ukuthi hayi yatholakala langaphi kodwa iqiniso elisekelwa i-science lithi litholakala enyamazaneni. Ngakho mbona ngazathi angazi besizabuya kikho ukuthi noma sikhuluma ukuthi bakhona abanye abantu imizimba yabo iyabe ingenelisi ukuthi iphile kahle bengazange badle ukudla kwenyamazana njengochago amaqanda into ezinjalo kodwa ke okuqhakathekile ukuthi abantu bangadlulisa amalawulo yona leyo ngibona ngathi umcijo lo uqhakathekile kuhle ukuthi lokho kudla abaphila kwezinye indawo ngoba kwezinye indawo kulokunye kuyabe kungatholakala so umuntu kumele asikhangele umumo wakhe abe sesithi nxa kuyikuthi umumo uyadinga ukuthi asebenzise ukudla kwezinyamazana akusebenzise ngesilinganiso esihle engadlulisanga amalawulo ngoba ungavela udlulisa amalawulo sulohlu kunjalo lento engabulaliyo ungadlulisa amalawulo yabulala kunjalo mfundisi lento engabulaliyo lento ezinjengethukela konke isikhathi abantu bayafaka bafuna sibili kuthoku afake konke lokhana sokuyingozi emzimbeni womuntu lasengqondweni. Nxa ngikhangela abafundisi laba singakayiphambili ukuthi impilo yabo Daniel impila kahle umzimba ophile kahle kakhulu wenza ukuthi ingqondo la iphile kahle ikhalile. Ngibona singakwehlukanisa ingqondo lomzimba kakhulu ngoba kusebenza ndawonye kunjalo. Ungakhangela indlela umzimba weluke ngayo ingqondo lomzimba kumele ukuthi nxa umzimba uphile kahle le ngqondo iyakhalile. Ake siye phambili sikhangele kuyini okunye sikufunda la ngalamajaha mbonani umfundisi usikheyo ngasincedisa la ikakhulu uthi uNkulunkulu uyahlonipha besike sakuthinta bese sikuophi lapha sikhuluma khona ngendaba yeminyaka emithathu ingcesi ngathi siyiqhumanise ikakhulu nxa sikhuluma ngokuthi umzimba lengqondo uhamba ndawonye umfundisi sikhe isethintile ukuthi babonakala bezimukile. So uverse ngu-17 susiya ku-20 iyasitshela lapho ukuthi amajaha la amane uNkulunkulu wabanika ukwazi lamandla okufunda izincwadi kanye lokuhlakanipha
ungayifunda usehlala phana uDaniel utawaphiwa uqedisisa emibonweni lasemaphutsheni. Uvesi ngu-20 abesisithi yena ezintweni zonke zokuhlakanipha lezokuqedisisa inkosi eyayibabuza ngazo yabafumanisa besedlula ngokuphindwe kathumi zonke izanuse lezangoma ezazisembusweni wayo. So lapha bangena emhlolisweni. Umhloliso lo wawungasokubhala phansi. Babebuzwa nguNebukadnezar ebelayinisiwe. Bebuzwa imibuzo yento yonke kumbe izimetsi, kumbe igeography, kumbe ngubani yonke imibuzo ongayibalisa. Kuthiwa uNebukadnezar ebahlola emwela system sakho kakhulu kunjalo. So wathola amajaha la elokuhlakanipha okuphindwe kathumi ngenxa yani ngoba babesidla kuhle. Ukudla okukhaliphisa ingqondo, ukudla okulola ingqondo kuze zinjani zikhaliphe. Lo uNkulunkulu laye wababusisa ngoba balalela imilayo kaNkulunkulu yezempilakahle. So sibonani la ingqondo yomuntu ngendlela edalwe ngayo ikhaliphile okumangalisayo. Ngingayithundubeza ngendlela enginjani engidla ngayo, kumbe ngingayikhaliphisa ngiyilole ngendlela enginjani engidla ngayo. So kumele nginanzelele ukuthi ngidla njani, ngiziphatha njani ngoba umzimba lengqondo kuthiwa ngamatherolim kuhamba ndawonye. Siyabonga mfundisi CK. Siyabonga mfundisi, singakhangela incwadi kaSamuel wakuqala isahluko sesibili. uNkulunkulu usinika isithembiso sokusihlonipha thina nxa simhlonipha. Yekela ngiyifunde le ivesi mfundisi ikakhulu uSamuel wakuqala isahluko sesibili ivesi ngelika 30. Ngifuna kakhulu umuca wokucina. Umuca wokugcina kodwa ke kela ngifunde yonke bese ngigcizelela lo muca wokugcina engifunayo. Ithona ke ngakho ke inkosi uNkulunkulu kaIsrayeli uthi ngathembisa ukuthi indlu yakho lendlu kayihlo ziza kukhonza phambi kwami kuze kube nini. Kodwa kathesi inkosi ithi kakuyi kuba njalo ngoba labo abangihloniphayo ngizabahlonipha, labangidelelayo ngizakubadelela. So ke sinanzelela empilweni yamajahamane lawa ukubana ke bamhlonipha uNkulunkulu, bahlonipha lezimiso zakhe, bahlonipha lokudla okwakumele bakudle. uNkulunkulu laye wabahlonipha. Kodwa ke kulabo abangazange bamhloniphe abamyeyisayo uNkulunkulu uyatsho futhi ukuthi kwabanjalo abangangihloniphiyo lami ngangisoze ngibahloniphe. So ke ukukithi thina njengabalaleli, ukukithi thina njengabafundi beBhayibheli ukuthi singalandela intando kaNkulunkulu simhloniphe, yena uNkulunkulu uza kumalatha sihloniphe. Mfundisi khonapho ungakadluli ubuchopho bengqondo sasizwe abanye bethu bona anti abazali bakho kulomunye umngane wami wentshela ukuthi nxa wayekhangele edinga umama ukuthatha wayeqala yakhangela ukuthi ubuchopho bakhe buyasebenza kahle sibili uyahleka uobvious ukuthi wayevele ekhangela suthi lapha udlalela kubo bani ngali udlalela ku 80% mbuthaya ku 50 kusiya phansi kumbe ngaphansi. Kodwa lapha sibone ngazathi ubuchopho bengqondo kuyahambelana abona kwakuthinta ukuthi kulokudlelana lendlela umuntu adla ngayo. Yebo bakhona abantu abavele ngenxa yemvelo yabo abavele belengqondo ezikhaliphileyo. Ingqondo yakhe ivele iyagiga nje. Kodwa omunye nje ziyabe amagetsi abehamba vele phonguhamba vele amagetsi zonke. Kodwa ke sibunjwa yilokho esikudlayo. So ukudla kule ngxenye enkulu kakhulu ukukhaliphisa ingqondo lokuthi umuntu ahlale engophaphemeyo abe umuntu obambayo futhi. Ukudla kuyancedisa futhi even ukukhumbula esithi imemory. Ungadla kuhle sibili imemory yakho iyahlala ivele ikhumbula yonke into ukuthi uyabungakhohlwa. Ungavela uzwe ulutho kanye kuphela sokukhona engqondweni. Lesikunathayo futhi kuba lo mphumelo njalo. Ngifuna mfundisi ukukhuluma kakhulu ukuthi ukwedlula okucabanga khona okweduzane. Ukucabanga sibili ngoba abanye abantu abacabangi okujulileyo. Ingqondo yakhe nxa kade kungakhangelwa sithi uyisebenzise okungakanani. Ukuza thothi bathi bona vele abanengi bethu siyenza okulishumi 10% kunjalo. Anti abanengi sibili ukucabanga vele balobuhlungu. Ukuthi acabange kuhle uyaphelelwa. Le ngqondo idinwa masinyana. Ingqondo yakhe uhla phela ukuthi usephelelwe ngumphako lo muntu vele ngasakwazi ukuthi enze. Kunjalo mfundisi wami. Khonoko kubangelwa yikudla. Umuthi omkhulu kakhulu yikudla. Ungadla kuhle, udle futhi ngezikhathi ezifaneleyo futhi.
ingqondo yakho uzabona ukuthi iyakhalipha. Mfundisi Opi, ungathini angazi ukuthi ufuna ukuthini khonapha kulesifundo bane ngokufinqa. Siyabonga. Nxa sigoqa laphana sesikhangela lokho esingakudobha nje kusahluko sonke. Okwakuqala esikubona kusahluko ngu1 lapha. uDaniel labangani bakhe sibona ukuthi banikela ukukhetha kwabo kuKristu. Ngezinye indlela kulabanye abantu ababona ngathi bona bazenzela santando empilweni. Kodwa uDaniel sibona ukuthi labangani bakhe babe seyamisa ukukhetha kwabo ezwini likaNkulunkulu. So nxa ufuna ukuphumelela empilweni, ukukhetha kwakho kunikele kuNkulunkulu. uNkulunkulu akube nguyokutshelayo okokwenza, oba nguyobumba izimiso zokuphila kwakho. Yikho uDaniel labangani bakhe balandela uNkulunkulu, abavumanga ukudla uNkulunkulu athe kunganjani kungadliwa. Mfundisi CK ngake ngasebenza kwendawo soze ngiqambe undoda lo wathi kimi ndoda lapha emhlabeni kulembuso emithathu. Alright. Ungambuza ukuthi ngangikuphi mina. Wathi kulembuso emithathu wayengubaba, kulabo mama, kulotshwala, kulenyama. Alright. Ngenye indlela ngithi kulabantu abakholwa ukuthi nxa ungumKristu uyahlupheka, impilo yakho kayimnandi, awukholisi. Ungabancedisa njani njengalo ndoda wayentshela ukuthi mina wayengani ngamboni kulimbuso yonke emithathu le, wayengani uyaniswela. Siyabonga mfundisi. Ubuhle esibubonayo ekakhulu kulesi sahluko embusweni leyo oyikhuluma mfundisi wami. iBhayibheli liyasivezela umbuso kaNkulunkulu, lentando kaNkulunkulu, lalokho kumele sikwenze. So ke thina nxa sifuna ukuthi sibe ngabantu abazaphumelela, kaseyamiseni kulokho kungumbuso kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu vele uyathi ukuthi ukudla kumele sikudle ikuphi. Bemfisa kakhulu ukuthi nxa ungabuyela kwapha sike sayigiga kodwa ukuzimisela kukaDaniel, ukuzithiba nanti baleli ngasajwayeleka kakhulu mfundisi wami, ukuzibamba, ukuzinqanda kakhulu, ukuzibutha njengembhido okuthiwa yikhabitshi kakhulu mfundisi wami. And ukhuluma kuhle, yikho ubona ukuthi umbhidalo oqamba ikhabitshi wangena ngemva kwesono. uNkulunkulu esenzela ukuthi imbhidale ibuye ibumbe isimilo somuntu esasingani sesihlanya sesibalekile ukuthi sifuze isimilo sikaNkulunkulu. So ke uzananzelela ukuthi ukudla kona ngokwakho kuyasibumba isimilo somuntu, kodwa wena njengomuntu kumele ukukholwe khonokho, uzimisele futhi ungabanjwa ngamandla. Ungakwenza khonokho ngoba abanye uzabezwa mfundisi bakutshela ukuthi hayi ikhabitshi vele mina ngiyayisonda ayimnandi. Uhlazitshele, angazitshela khonokho engqondweni yakhe vele lanxa esesidla uyizwi ngekho mnandi, kodwa umlimi wasiphi ukuthi ikhabitshi isincedise kubunjweni kwesimilo. So uyabunga banjwa ngamandla la amajaha la bahle bazimisela besendaweni okungela umuntu obakhangeleyo, bona bazitshela ukuthi thina ukudla umlimi wakuqambayo yikho esifuna ukuthi sikudle. Umlimi wabaphumelelisa. Ngifuna ukuthi sifike lapha mfundisi ukuthi khona omunye umuntu ungafika kube lokudla lapha kuchaywe. Ukudla sibili bangaki abangazibamba kunjalo. Omunye ukudla okuthize kuyamgulisa, uyakwazi futhi ukuthi ukudla lokhu ngingakudla lokho ngizagula njengoba usitsho mfundisi. Kodwa ke nxa sekuchayela avela kubona iyo iyathi loko ilenga awudala ukuthi inhliziyo elengayo. Yembonani yikho sizama ukugcizela ukuthi khona uDaniel kwa ukudla lokhana kwakunani kwakukhanga nxa ukugangile, kodwa bayazimisela ukuthi bangazi njani, bangazingcolisi ngakho. Singancedisa njani abalaleli ukuthi kuqhakathekile empilweni ukuthi ungathi konke nxa kungangihlanzisi okungenayo konke ngiyakungenisa. Mina ukhona umuntu engimaziyo wayegamula ihlahla bofu, awuyisihlahla esikhulu efuna ukudla inkawu. Kulabantu abadla inyoka, asoze baqambe, kulabantu badla iqaqa, kulabantu badla yonke into ekhona emhlabeni. Ngenxa yokuthi umuntu uyabesithi nxa kuphela inhliziyo yami ukuthi ngikudle, kodwa mbona ngazathi sikhulumile ukuthi kumele umuntu akhethe, azithibe ukuthi lokhu kangikudli. Okunye khonapho yikuthi abanye abantu ikakhulu abakhonzayo kwenye isikhathi baya oDaniel sifunda ukuthi babekhuleka uNkulunkulu sibili, kodwa ukukhuleka kwabo kwakuphelekezelwa izenzo. Abazange bathi ngoba ngiyakhuleka ngingadla anything uNkulunkulu uzabona. Hayi, lokhu ukukhuleka isiko ukukholwa. Ukukholwa kweqiniso ukuthi khuleka
kuhambele zenzo. Nxa uNkulunkulu ethe lokhu ungakudli kuyalimaza, ungathi mina ngizathandaza ngidli, akusoze kunilimaze. Kuyabe sokuyikukholwa kwamanga lokho, okuthiwa yi-presumption ngesikhiwa. So uNkulunkulu ukukhangelele ukuthi sisebenze laye, sihlanganyele laye. Kumele ngikhuleke kube lezenzo. Nxa uNkulunkulu ethe lokhu ungakudli kuyagulisa, nxa ngikhulekele ukusila, kumele ngibalekele ukudla khonokho okunjani okungigulisayo. Yikuthi umthandazo usebenze lokukholwa kusebenze, ngoba ukukholwa ngela msebenzi kunjani kufile. Mfundisi ungakadluli khonapho ngifuna ukuthi uhle ukuchasise ukuthi khonokho ukudla okungani kuyabulala kumnandi Kunjani? Kunjani? Lokho lasibili kasikho kudla ukuthi singakudli. Yeah. Ola sikhulumile ukuthi okunye siyakwazi. Kunjani? Njengoba nika isibonelo sabantu umuntu ovelela khona le eChangane azothengisa amabele. Yeah. Abuyele lapha athathe lokhana ukukhitha isikuba athi yikho kumnandi. Yeah. Khona khona kumnandi. Yes. Kodwa kuyalimaza. So kufanele ukuthi ukudla kwethu singakhanga ukudla ngeqiniso kumele kube mnandi. Kodwa ubunandi akumelanga bugabhele impilakahle. Kufanele ukuthi sikunanzelele khonokho. Ezikhathini eziningi abalungisa ukudla bayenza ngabomu ukuthi bafake ezinye izinto eziyenza kube mnandi khonokho kuyingozi. Kodwa kusenze njani? Ubulala. So uDaniel eBhabhiloni lakho kwakule iBhayibheli lesindebele iyakufaka sibili even esikhiwa. Ithi amanye amabhayibheli athi the king's delicacies. Kwakuyizinto ezazikhanya zimnandi. Kodwa uDaniel wazibuza ukuthi yebo kumnandi kodwa kwenzani umzimba wami? Kwenzani ingqondo yami? Yikho bathi hayi thina kasoze sinjani sikudle. Ufundisi ngingakayi ku CK mbonani uhluyilungise ngoba abanye sebengaphonga ukuxabanisa amanzi. Bephonga uvuba vuba. Baxabanisa amanzi lembhida bathi ikudla. Amanzi ahlangane lembhida lamatamatisi kubuza kanti vele kuthi kungabi lesikili phakathi. Ukudla kumele kunambile. Kuphekwe kuhle futhi ngendlela zakhona kwenziwe kubukeke kuceciswe. Khona ukudla esikhuluma ngakho kuhle kulendlela ezokuthi kuyalungiswa. Even kudala sibili ogogo babekwazi ukulungisa inkobe ibhija lani babe kulungisa ukuthi la nxa ukukhangele uyezuhawukela kukuthathekise. So nxa kuthiwa ukudla okulimazayo kumnandi akuthi ukuthi lokho okuhle kumele kumele kulungiswe kuhle kube mnandi kubukeke kukhange umuntu kukhwabitheke. Siyabonga mfundisi CK uverse 17 kaDaniel ngo1 ukhuluma ukuthi uNkulunkulu uphethe intambo ngempilo zabantu. Ungatsho ngamafitshane isikhathi sengani sesidliwa ngumangoye. Engingakutsho lapha mfundisi ukuthi ukudla khonokho uNkulunkulu athi sikudle singakulungisa kuhle ngoba yena utshilo uNkulunkulu uza kumalathi asibusise. Ikubona amajaha lawa ekucineni kwako konke babonakala behlakaniphile ukwedlula laba ababesidla ukudla kwenkosi okuphindwe ka10 ka10. Siyabonga ngenxa yokuthi uNkulunkulu ekudleni khonokho uyakwazi ukuthi abantu bakuyamalawo. Siyabonga. Obi indaba kaDaniel ukukhula kwezimilo uverse 5 khona phana. Siyabonga. So esikubona lapha ukuthi uNkulunkulu uyavuma ukuthi singene phakathi kwemhloliso ekukholweni kwethu. So nxa uNkulunkulu esingenisa emhlolisweni usipha amathuba okukhula. So uDaniel labangani bakhe ukuthi isimilo sabo sikhule esiKristwini kwakumele bahlangane lobunzima. So ubunzima singabubalekeli. Ubunzima lithuba omunye uthi yena izimilo zethu kufana legolide elidluliswa emlilweni ukuthi kuchiswe kukhitshwe konke ongahlambulukanga. So uDaniel badluliswa enkambweni enjalo uNkulunkulu esenzele ukuthi akhulise izimilo zabo bakhule ekukholweni. Balaleli indaba esikhuluma ngayo sikhuluma kubuza iBhayibhili likuphendule sikhangela incwadi kaDaniel isahluko sokuqala. Ikakhulu indikimba yalesi sahluko indimana eka8 ethi uDaniel labangani bakhe bazimisela. Kuqhakathekile ukuthi lathi sizimisele senze izinqumo zokubana siphile impilo enhle ezaletha udumo kuNkulunkulu. Kasidibane njalo kuvike elizayo sibhuqana layo incwadi ekaDaniel. Ngilethemba lokubana liyabusiseka lapho elisizwa likhona ngalezi zifundo. Inkosi ibe lani. Siyabonga.